Vađenjem živca zub nije mrtav jer on dobija ishranu iz krvnih sudova koji dolaze iz vilične kosti. Tačno je da je ishrana takvog zuba umanjena, ali on nikako nije mrtav. Izraz da je zub mrtav se koristi u svakodnevnom razgovoru za zube koji su endodotski tretirani. U toku endodotskog tretmana potrebno je izvršiti odstranjivanje zubne pulpe koja se sastoji od živca, te arterije koja ulazi u zub i vrši njegovu ishranu, kao i vene koja izlazi iz zuba. U toku samog endodotskog tretmana takav zub ostaje bez najvećeg dijela njegove ishrane. Međutim, ne možemo reći da je taj zub mrtav. Razlog za to je druga vrsta ishrane zuba koja se vrši preko vilične kosti koja okružuje sam korijen zuba. Pasta za zube Aquafresh Intense White pruža svakodnevno intenzivno izbjeljivanje zuba i potpunu njegu zuba. Aquafresh Intense White pasta za zube pomaže vratiti zubnu prelijepu prirodnu bjelinu, održava zdravlje desni, jača caklinu, daje trajnu svježinu i ima antibakterijska svojstva. Pored toga što ćete upotrebom paste za zube Aquafresh Intense White vaši zubi izgledati prirodno bijeli, upotrebom ove zubne paste štitite zdravlje svojih zuba, a ustima pružate osjećaj potpune čistoće. Preporučujemo korištenje zubne paste Aquafresh Intense White najmanje 2 puta dnevno.